أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mudrost. Učitelj pozove učenike pa im ispriča svoj san. U snu vidim velik dvorac i netko mi reče da je Bog tamo. Stižem do golemih vrata koja nikad ne bih mogao otvoriti da se ona sama ne otvoriše. Glas mi reče da je Bog na 4. katu. Popeh se na 4. kat, kad tamo na vratima piše Bog. Uđoh na vrata, kad tamo sjedi veliki učitelj u generalskoj odori, a pred njim mapa. Predade mi mač, pokaza na mapu i reče: idi, brani ovaj klanac. I kako on to reče, ja se nađoh u tom klancu, kad tamo arije demona, nakaza, raznih đavolskih vojski, pomislih da su nepobjedivi. No, kada zamahnuh mačem, pade ih gotovo 1/3. Još nekoliko puta zamahnuh i svi padoše. Učenici su tražili da im pojasni što taj san znači i kako je mogao vidjeti Boga u liku velikog učitelja u generalskoj odori. Učitelj im reče: takva je uloga Božjih prijatelja u ovom klancu pozemljarstva, a to što sam vidio Boga u liku velikog učitelja jest isto kao što je Mojsije vidio Boga u vidu gorućeg grma. Pa neka vas to ne zbuni, jer Boga ne možemo vidjeti ovim očima, čak ni u snu. On se tako može pojaviti samo na čistome mjestu. 4. kat je razina smirene duše, potoka koji se vrati u jezeru, mjesto na kojem se on spoznaje. Božji prijatelj je čovjek koji se istinski pokaje, a nema takvog pokajanja bez Božje podrške. Takav čovjek zatvara vrata posljedice pred uzrokom. Oni, Božji prijatelji, imaju pogled koji prodire jer ne gledaju svojim vidom, nego svjetlom istine. Božji prijatelji, nasljednici svjetla poslanika, imaju snagu da vrate i zaustave čak i strijele koje su već odapete. To ne čine vlastitom snagom, nego snagom uzvišenog koja teče kroz njih. Oni imaju darove svemilosnog. Ovozemaljskoj eliti koja se poklonila pred đavolom i njegovim opsjenama, takvi ljudi izgledaju mali, neznatni. Mali i neznatni poput zjenice oka, a zjenica oka obuhvati nebesa i zemlju. Tko dirne u ovu zjenicu, dirnuo je u Božju zjenicu. Tko takvom navijesti rat, navijestio je rat Stvoritelju, Gospodaru neba i zemlje i onoga što je između. Za takve robove nema ni vremena ni prostora, nema ni prošlog ni budućeg, samo vječno, sada, u blizini istine. A nema veće nagrade i užitka od toga. Pa zašto vi ne biste bili ti? Završi učitelj ovim pitanjem, pogledavši sve učenike toplim pogledom punim ljubavi. Zatim doda: i još nešto. Kad se proživljava nešto što se ne voli ili se vidi nešto što se ne voli, nikad ne recite: Gospodaru, kada će ovo prestati? Zašto je ovo ovako? Dokle ovo ovako? Nije u redu ovo ovako. Recite: Gospodaru, koja se tvoja mudrost krije iza ovoga?